Intumwa za MONUSCO zirari ya mu bice genzurwa na AFC 23 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo bagiranye ibiganiro bikomeye cyane byavuyemo n'ibintu bikomeye. AFC 23 yaba noneho igiye kwemerwa kuba mu bice yafashwe mu buryo bwemewe n'umuryango w'abibumbye. Nibyo tugiye kumenyera hano muri kiganiro. Nyuma y'ikiganiro bagiranye n'umuyobozi wa MONUSCO James Swani, turaje tureba uburyo bimeze noneho AFC 23 nimba igiye kwigenga, Repubulika ya Kivu irashoboka. Ibyo byose tugiye kubiganiraho. Ikindi kandi hari abatangiye kwibaza ese noneho Uvira yaza gusubizwa mu maboko y'abarwanyi ba AFC 23, abaturage ko batangiye no kwigarukamo abari barahunze. Ivyo byose ugiye kubimenya kuko wahisemo neza uhitamo gukurikira The Quick Times News. Ndi Benga Oziana, wowe cyo usabwa no gukora wanditse subscribe, ubundi ugakanda kuri subscribe, ibintu bikagenda neza, ukajya usharinga aya makuru abandi bataramenya ahantu hizewe bashobora gukura amakuru. Muhayikazi ubuyobozi bw'ihuriro AFC 23 n'ubw'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwaganiriye kuyubahirizwa ry'agahenge mu rasarazuba bw'iki gihugu. Ibiganiro byabereye muri Serena Hotel byitabiriwe n'umuyobozi mushya wa MONUSCO James Swani wagiriye uruzinduko rwa mbere mu mujyi wa Goma kuri uyu wa 24 Mata 2026 anakoresha ikibuga cy'indege cyaho kimaze igihe kirekire kirenga umwaka gifunzwe. Ku ruhande rwa AFC 23 ibiganiro byitabiriwe n'umuyobozi wayo Corneille Nanga, Yobelu Bertrand Bisimwa na Fred Kaniki, bamwungirije munyamabanga uhoraho w'ihuriro Benjamin Bonimpa nabo mu rwego rw'umutekano. Swani akigera kuri kibuga cy'indege yatangaje ko Goma yagira uruhare rukomeye mu guhagarika imirwano hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro AFC 23 nk'umujyi ukomeye mu rasirazuba bw'iki gihugu. Umuyobozi wa Loni ushinzwe ibikorwa by'ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Croix yageze Goma muri Gashyantare 2026 agaragaza ko indege na drone za MONUSCO zigenzura ibarizwa ry'agahenge zizajya zituruka muri uyu mujyi. Swani yasobanuriye abanyamakuru ko akanama ka Loni gashinzwe umutekano kasabye ingabo za MONUSCO gushyigikira ibikorwa byo kugenzura agahenge biri mu nshingano y'urwego mpuzamahanga ruhuriweho ruvuguruye EGVM. Tariki ya 14 Mata nibwo intumwa za AFC 23 na leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari mu biganiro by'amahoro i Montreal mu Busuwisi zagiranye amasezerano yo gutangiza EGVM byemeranya ko bizagiramo ababihagararira. Swani yashimye iyi ntambwe igaragaza ko kugira ngo imirimo ya EGVM Plus igende neza ibitero bya drone bigomba guhagarara n'ibikorwa byo kuyobya bigahagarara, ingabo za MONUSCO zigakora ingendo mu bwisanzure. Umuyobozi wa MONUSCO kandi yasabye ko ikibuga cy'indege cya Goma n'ikirere gifungurwa kugira ngo byifashishwe n'abari mu butumwa bwa EGVM. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye tariki ya 22 Mata, umunyamabanga uhoraho wa AFC 23 Bonimpa yatangaje ko gufungura ikibuga cy'indege cya Goma n'ikirere cyaho biri mu maboko ya leta Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bonimpa yagaragaje ko leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari yafunze ikirere kandi ko mbere yuko ingabo zayo ziva mu mujyi wa Goma mu ntangiriro za 2025 zangije umunara w'ikibuga cy'indege kandi zanatezemo ibisasu. Magambo ye yagize ati ikibuga cy'indege cyatezweho ibisasu, dukwiye no gutekereza kubitegura, icyo ni ikibazo tekinike, umunara ntugikorwa nta kigenda. None se kubera iki AFC 23 isabwa gukora bitari mu basha bwayo? Aba mbere bagomba gusaba ko gifungurwa ni AFC 23. Swani yageze igoma nyuma y'urugendo amaze iminsi yakorera mu bice bigenzurwa na leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, aho yaganiriye n'abayobozi babyo kufatanya na MONUSCO mu kurinda umutekano w'abasivili. Uru rugendo rw'umuyobozi wa MONUSCO ruje mu gihe akiri
kubahirizwa agahenge hagati ya FCM 23 ariko nanone ruje mu gihe leta ya Kinshasa iri gushyirwa mu majwi ko ikomeje kugaba ibitero ku mutwe w'abarwanyi ba FCM 23. Icyo kwibaza rero ko basabwe kubahiriza agahenge ubwo ni FCM 23 ni byaba ari ikimenyetso noneho cyuko yemerewe kugenzura ibice yafashe. Ibyo nabyo nibyo kwibazwaho ku mpande zombi. Ese leta ya Kinshasa iraza kuba kurishyirwa mu majwi cyane yari yagiriwe n'ubundi James Wan uruzinduko. Leta ya Kinshasa cyo kwibaza irahagarika ibitero bya drone ikomeje kugaba kuba civile muri Minembwe n'ibindi bice nkuko bitangazwa n'ibiro ry'abarwanyi ba FCM 23. Ikindi kintu rero gikomeye cyo kwibaza nibyo MONUSCO nirasaba ko hakurikizwa agahenge ariko nta kintu na gito iri kuvugwa ku baturage b'abasivile bari kwicwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese aka gahenge nikaramuka karangiye n'ubundi mirwano ikuba, ese hari izindi ngamba bafashe? Ikindi FCM 23 yagaragaje impungenge yuko niharamuka hafunguwe ikibuga cy'indege cya Goma, leta ya Kinshasa ishobora kunono kugikoresha iri kugaba ibitero ku basivile. Ko nimba bakoreshaga drone ziturutse Kinshasa kugeza amagingo ya none ikaba yaba iri mu mujyi wa Goma, nabyo nibyatera impungenge. Ese n'igifungurwa ko n'ubundi Goma iri kugenzurwa n'umutwe w'abarwanyi ba FCM 23 iraza noneho MONUSCO gushyiraho uburyo buhuriweho bwo kuba wacunga umutekano ariko n'ubundi bikiri mu biganza bya FCM 23 kuko FCM 23 nigenzura ibice. Nubwo Mbonima yavuze ko ikibuga cy'indege atari bo bagifunze ariko nanone mu kugifungura bagiraho ijambo kuko nibo bari kugenzura umujyi wa Goma kandi ibikorwa byose biri kubera mu mujyi wa Goma. Uko byagenda kose na FCM 23 igomba kubigira ijambo rikomeye kurusha undi wari wese, kurusha yewe n'iyi MONUSCO. Ubwo nibyo MONUSCO iri mu gucunga umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabyumva neza ndanabyemera ariko noneho abantu bafite ijambo rikomeye hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni umutwe w'abarwanyi ba FCM 23. Ubwo no gutegereza tukareba ese urugendo rwa MONUSCO n'ibi biganiro bajyanye na FCM 23 biraza gutanga iki? Ese nibyamera nk'ibindi biganiro byose byagiye bibaho? Ese leta ya Kinshasa yo irabivuga iki byakagahenge? Kuko nta tangazo no twabonye ngiye FCM 23 iri kuvuga ko leta ya Kinshasa yabateye. Ubwo reka tugeze turebe ko tutazongera kubona aya matangazo. Ubwo nuko nguko bimeze. Ubu mukanya ndagenda mubwira n'ibindi byagiye bivugirwamo. Wowe icyo usabwa no gukomeza kuba hano kuri The Quick Times News, utarakanda subscribe urasabwa gukanda subscribe kugira ngo ibintu bigende neza ukomeze kubonera amakuru ku gihe. Ndi Benga Oziana, wowe sharinga aya makuru na bagenzi bawe bamenye amakuru neza kandi ku gihe. Ubundi dusubire mu kanya. Igitekerezo cyawe mwibuse ko ari ingenzi cyane kuri twebwe, wowe n'ibitekerezo aho ngaho muri comment, ubundi tuze gusubira mu masaha ari imbere.